Mfowethu ngeke nikholwe, aningizwile ukukhuluma kukaWillie Mchunu, abantu abaningi abagxekile-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Ekhuluma noSizwe Mdlalose, owaziwa-ke eMtubaduba, owumlandeli futhi kaMthandeni. Lokhu khuluma kwabaningi akwehlanga kahle, cause-ke kunamagama athile agcine waphatha. Kodwa-ke ngifisa uyizwele mbukelo zamakhaya mese uyahlaziya usho ukuthi-ke kuthini okwakuphawula. Nangu Willie Mchunu ekhuluma naye le nkulumo. Ngithi hamba ususela amasiko aku-TikTok. Mana wewelile athini amasimba othi ku-TikTok ngoba ngempela ngiyayivukela ekuseni uyangifonela ngoba usungitshela ngizosho usake kubalisa lapha kuma amasimba lapha angithi amasimba ku-TikTok uyawazi ukhuluma ngokuzani ukuzani pho lalela welile njengoba uzongitshela ukuthi ngizothunya uphuthu nje mina ngenzeni ingakho ngifuna ukuthola vele ngoba uyaphapha usabona abantu bathafana umculo esikhathini samanje awudlamandla omuntu mana athi welile usabona abantu phapha njengawo ngenze mana njengawo phapha ubani umbonayo ngenzeni uyazi siswelile kube mina sisuthi sizwe wenzeni ngenzeni awungichazeli yini walile ku-TikTok ngicela uyazi lento yokuthi kudelelana nabacula ngiyazi ukuthi iyayekwa nini akekho umuntu osenza lona ngampela uyangithusa uma uzongifonela ekuseni nginemama endlini uzongitshela ukuthi ngenzeni welile shuthu umculo ngiyabona ulandela uyazi ukhuzani lokho ekhipha i-album yakhe angaze ngakhuluma ngayo angaze ngathini futhi bengicabanga ukuthi ngifuna futhi kusenzela ividiyo ngidansela ingoma yakhe ukhuzani yini lokhu wayini ngisukela yini esengenze manje obuthi nje Injalo-ke indaba bafowethu, injalo-ke indaba. Mina ngifuna ukuza ukuphawula kwakho Mbule Samakhaya ukuthi kuthini ukuphawula kwakho-ke ngalolu daba-ke likaWillie Mchunu. Ikakhulukazi-ke mesikhuluma ngendaba yokuthunywana kophuthu. Asazi-ke bafowethu ukuthi-ke Willie unolwazi olungakanani kulolu daba ngokusho kwabantu. Kodwa-ke mina ngifuna ukuzokwena Mbule Samakhaya ukuthi wena-ke uthini-ke okwakuphawula siphinde sikwazi ukuthi-ke sihlangane-ke kwezinye. Bafowethu ngicela ningakhohlwa ukusubscribe iphinde nilike lamavidiyo esinenzela wona ukuze mengiyifake indaba niyithole ishisa zinjalo nokushare futhi kubaluleke kakhulu bafowethu. Ngikholwa ukuthi-ke usuku abantu abaningi baphathe kahle-ke futhi nabasazophuma emsebenzini ngathi-ke bangaphuma nomusa baphinde babuyele endlini basaphephile siphinde sikwazi ukuhlangana kwezinye bafowethu. Ngithi nje salute kuwo wonke umuntu.